Bingelele-ke mbuko lami ekhaya ngikwamukele futhi ohlelweni lwethu SK Media Production. Ngicela umusha i-channel uklike i-subscribe button nebheli ungakhohlwa ukushare like ividiyo uma uyithandile. Sibonga aba-subscriber imindeni yanda nama-comment akhaya nashiye ezansi i-comment section sithi nje qhubeke njalo ngani zake isikhathi ngaphandle ukuthi simoshe isikhathi senu asiqonde ngqo laphana-ke siphathele zona namhlanje. Kade damele ngizana namhlanje mbuko lami phethe udaba laphana seyiphenduleleke laphana into encane zonke odabeni kaKhuzani bekade litrend ey'nkundleni zokuxhumana lapho khona uKhuzani beveza laphana ongaphatheki kahle laphana ngento eyenziwa abaculi bamaskandi ukuthi-ke indaba laphana bekwazi ukuthi bekhankase against yena emncintiswaneni wengoma yoKhozi bebeyibona kahle ingoma yakhe le ethi ijele laphana mbukeli ukuthi ihamba yodwa-ke la ey'nkundleni zokuxhumana kanjalo futhi nabaculi abanye abangekho kumaskandi bebekhombisa isasasa lokuthakasela le ngoma nakuku lapha kuma-sellings ibihamba phambili. Kule post-ke mbukela uKhuzani beveza ungaphatheki kahle nge-support laphana noma ngenzondo laphana-ke ekayithi-ke yena ngokusho kwakhe ivela kubaculi bakamaskandi lapho kulandela ukuthi-ke bekhankasela abanye abaculi bey'ngoma ekade zingaziwa noma ekade bengayisupport before zisaphume kodwa sebeyiphusha manje ngoba yena esengenele umncintiswano waku-top 10. Labaculi ababalile ubale into encane laphana uMroza waze wagcizelela ukuthi laphana-ke into encane nkathi ku-top 10 wenza ividiyo wapromote ingoma yakhe emkhankasela kanjalo noMroza nkathi engene ku-top 10 wayenza ividiyo abantu bemthuka kodwa akazange yena ekuthathe lokho waqhubeka njalo ebasupport. Ngicabanga ukuthi yona into-ke le ithi uKhuzani mayibona wangayithandisisa ezeshiye le nkulumo le ey'nkundleni zakhe zokuxhumana. Ngoba lolu daba belithende njalo ngingazwa yasenkundleni zokuxhumana abanye abantu bebegxeka khona laphana uKhuzani bethi akamuhle ukuthatha kuthwesa abanye abaculi iy'nkinga zakhe laphana-ke zi-top 10 ngathi abanye sebediniwe laphana-ke behlonza lezi nsizwa ey'mbili ey'bale uKhuzani kanye nabanye ukuthi-ke njengabantu laphana abanomona. Encane-ke mbuko la iphendulele ngalolu daba ushiye ipost laphana-ke yendeke ey'nkundleni zakhe zokuxhumana lapho bebhale khona ukuthi-ke ngathatha isinqumo sokuthi kunoma yini ethinta umaskandi ngingaphawuli angifuni ukuthola sengisekhulumeni ngelinye ilanga. Ngizolo ngiye ngaba buhlungu emoyeni wami mangibona kuvela igama lami kubantu abanomona noma abangayifiseli ingoma kaKhuzani ukuthi ingene laphana-ke ku-top 10. Bese ngithi ngoba nginayo amanamba wakhe angiqale kuye ngibuze icala lami ngoba akaze ngiphushe neyodwa ingoma sekuqalile laphana ukufaka kwama-email. Ngenhlahla-ke ufonile wachaza ukuthi ubengasho kabi kodwa ubengibala njengomuntu wahlukanisa unyaka nolwaziyo usizi lwakhe. Iqhubekele insizwa yathi-ke kulabo-ke abangithukayo nabangibona njengomuntu onomona ngicela ukucacisa lokhu. Mina ngonyaka odlule bengingavumelekile ukukhankasela ingoma yami because bekuthiwa singakhankasi futhi akekho umculi wakwaphumela obala wathi-ke ifanele ukungena ku-top 10 ngoba zazikhona nezinye engingabala kuze ekaGatsheni nathi singamabhinca uKhuzani Silingo kanye neyacevuzele ethi-ke ngizobaxolela futhi-ke ngakuqonda lokho kwaze kwabatheka ukuthi ingoma yami iyangena ku-top 10 baqala-ke bangikhankasela abaculi okuyinto nami leyo bekade ngizoyenza uma kukhona esingenile. Phinde le nsizwa yaqhubeka yathi-ke njengoba bebaningi kangaka ozakwethu abanezingoma ezishisayo futhi abafisayo ukuthi zingene embangweni onyaka bengeke ngikwazi ukuphuma iqhubu neyodwa ngoba nakimi akwenziwanga lokho. Kanjalo-ke nomenzi loyo okuthiwa ngimphushile ngagcina ngi-live naye ngimphuthumisela-ke wona umsebenzi lo we-CD yaphuma ngoSeptember 26 kanye ngiphindanga-ke futhi-ke ngakhuluma ngaye. Imoke leyo mbuko lami abantu encane ey'hlangula kule ndaba le noma kulolu daba lolu ukuthi-ke umculo onomona futhi-ke umonazela khona laphana ingoma yakhe laphana uKhuzani Mfokampungose ukuthi ingene ku-top 10. Thanda ukuze uvulo lakho-ke mbuko lami lapha ekhaya i-comment section bekuvulo lakho ukuthi-ke wena ngabe uyibona kanjani lezi ndaba lezi zihlala kanjani kulezi ndaba esikuphathele zona namhlanje. Kanti ngiphethe mbukweni ngiphethe ukuthi laphana wenze ukumangaza abaningi laphana kumthandeni Mfokamanqele enkundleni zakhe zokuxhumana ku-Instagram. Lokhu kulandela ukuthi umlandeli othile engicabanga ukuthi Blue Nation bebuze laphana ukuthi-ke uzizwa kanjani umthandeni kule post ebekade eyifake ey'nkundleni zakhe zokuxhumana. Uzizwa kanjani ukuthi-ke laphana-ke yakukhuba laphana isike ikhale yamuka no500,000 emncintiswaneni lo igcwama elishela ubalekele. Igcwama lephendula laphana lake lashiya inkulumo laphana-ke ku-comment section ukuthi-ke yinhle leyo nto siyambongela laphana-ke uGawuza. Okuyinto engajwayelekile-ke babukeli siyazi ukuthi-ke lezi insizwa ziyahiqizisana laphana-ke khona la endimini ikakhulukazi izolo nje kube kwaba nama-post amade laphana abey'gadlana khona. Abantu abaningi abakholwanga-ke lokhu bathathe njengokubhuqa abanye laphana bencoma-ke isenzo sakhe umthandeni. Thanda ukuze uvulo lakho mbuko lami ekhaya ukuthi yona ihlala kanjani kuwe le ndaba ikholwa noma awuyikholwa lapha. Ngase ngihamba ngenza ukuthi ngishiya nensizwa lana ethe cela siyiphushele nawo umsebenzi wayo icula khona laphana kumaskandi bayibiza nge-Lord of the Air. Sithi nje sophinde sibonane futhi nakwenye ividiyo elandelayo. Siyabonga.